Halo. Pozdrav, Štit iz Bjelovara. Dobar vam dan, izvolite. Branko Stojković je. Čemo vas? Režija, malo glasnije, molim vas. Da me vaše uredništvo uključilo kad je ovoga lika što lupeta gluposti obične. Nagađa lupeta bez veze tu. Prvo mi trebamo ustanoviti tko je nas gurnuo u Evropsku uniju. To je prvo pitanje, najvažnije. Trebamo pogledati da 30. svibnja 1990. godine na tribini HDZ-a u Zagrebu, gdje je vodio glavnu riječ Franjo Tuđman, bio je tamo Josip Manolić, Franjo Kuharić. Mogli ste vidjeti na video snimkama, ako sad nađete video snimke u prvim redovima, zastave od Evropske unije. Pa vas pitam šta su radile zastave Evropske unije u prvim redovima. Znači, to je sve bilo smišljeno. Ta izdaja je bila smišljena. I onda se ta izdaja u biti lijepo šlicu po šlicu, kako se kaže kašičicu po kašičicu sprovela narodu i onda narod je dobio to što ima. Kad govorim o toj evropskoj izdaji, mogli smo vidjeti da u Mostaru 1987. zastava svoje Evropske unije sa zastavom SFRJ. Zamislite, sa zastavom SFRJ stoji tamo na natjecanju. I to se radi o izdaji. I onda, evo, drugi primjer, kad su San Marina vozili kosti za Crnu Goru od kraljice Milene i kralja Nikole. Ko je to prevozio? Jugoslovenska narodna armija. To možete vidjeti na snimkama. Znači, ta Evropska unija je nama od početka već bila suđena. Ja sam bio zato od uvijek protiv Evropske unije, ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Jer sam znao što će se dobiti. Ovo što je ovaj malo čas rekao o ropstvu, ja se to slažem. To je jedno što je rekao. Znači, dobili smo ropstvo, elektronski logor, dobili smo jednostavno jednu nakaznu državu koju ja zovem Remetinec država. Jer su u tom Remetincu proveli svi ovi političari i ministri su proveli taj dalje. Hrvatska zvana Remetinec. I gledajte još ovo. Mi imamo sad još veću štetu na što smo imali kad smo ušli u Evropsku uniju. Pokrali su sam drva, prodali nam hotele, otoke, more. Raskočili su nas do kraja. A naš, pod navodnicima, naš predsjednik još danas zagovara da nam je to jedini put Evropska unija. Zamislite. I onda kad gledamo da Penova šeće u Vukovaru sa Milanovićom koji pokazuje smuđeve i to je glavna vijest iz Vukovara kako su oni gledali smuđeve. To je jednostavno sramota za sve. To je pitanje granica hrvatskih, pitanje znači ovoga naroda koji je pao u dužničko ropstvo. Ovaj narod se nalazi u velikom dužničkom ropstvu koji ima blokirane račune. Ljudi nemaju da plate osnovne režije. Mi smo zarobljen narod. Mi smo robovi, mi smo zarobljenici. Pogledajte svijet koji ide unaprijed. Za 18 godina, to sam govorio, u jednoj pustinji izgrađen grad Dubaj. Za 18 godina, mi sa 35 godina nismo se maknuli za dlaku unaprijed. Izgradili neboder, izgradili aerodrome, izgradili sve živo, pa pogledajte vi, imate glad, pa to je jedna mala državica. A mi nazadujemo cijelo vrijeme i gledajte još što najgore, po onoj Suzani što je nazvao Mesić Kosorku, nazvao da na njezinu rođendan mi ulazimo u Evropsku uniju. Koja je najveća sramota, ta glumica od Boruta Pahora ofirala je pred kamerama, mi svi ste gledali te ljubavne njihove priče. Ja mislim da mi trebamo isto izaći iz Evropske unije kao što je to napala Velika Britanija i kao što sad spremaju druge države napredne, bilo to ove gore države zapadne, Danska, pa čak i Grčka mislim da se sprema i taj dalje. Nama nema, ako mi ostanemo u Evropskoj uniji, mi ostajemo pod kišobranom kad uđe Srbija, Crna Gora, Bosna, mi smo pod istim kišobranom kao nekada što smo bili s Jugoslavijom. I imamo isti stepen kao tamo. Mi nemamo nikakvu politiku, mi nemamo nikakve političare, mi nemamo sutrašnjice, mi nemamo za koga da glasamo na izborima.
Mi nemamo ljude za koga jednog čovjeka da kažemo evo ovaj čovjek je nešto vjerodostojan da glasamo na izborima za njega. I to su sve priče. Uzmimo priču Domovinskog pokreta. Dobili su na izborima 16 zastupnika u Saboru. Koliko ih sad imaju? 6. 10 sabornika su odlutali, a bili su u koaliciji sa suverenistima i dobili su sve ukupno 24 saborska zastupnika. I šta sad ovi ljudi što tu pričaju, glasajte za Domovinski pokret? Pa zašto da glasamo za one koji sutra se budu opet sa HDZ-om udružili? Pa to je rekao sam Penova da je moguće koalicija sa HDZ-om poslije izbora. I šta smo opet dobili? Pa mi stalno imamo mučak. Ovo je mučak, niš drugo. Nama su uništili sve. Uništili su turizam, more, otoke, uništili su gospodarstvo, uništili su na proizvodnju, uništili su na selo. Pa dokle to ima? Pa ljudi moji, evo završit ću sa ovime, ljudi dosta stanite sa tim svime. Pozdrav, štit. Hvala lijepa.